ତମେ ହେଇଥିଲ ନା? बड़ भाई गाड़ी चलले से सैमसंग सब बड़ भाई जी गाड़ी चलने कागज पत्र नहीं भाई गाड़ी कागज
আলু তো লোক কথা আমি বাংলাদেশ
କଥା ହେଇଥିଲି କହୁଛି ତେଣୁ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇଆ ମୋତେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ ନାହିଁ ଆପଣ 10ଟା 11ଟା ପରେ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିବି ମୁଁ କହିଲି ପଠେଇଦେବି ଆଉ ମାସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସେ